Whaina whamatala po le atonu ale me ta'u le rat po le rapid antigen test. Yep, so a RAT test it stands for Rapid Antigen Test. And so instead of going to lining up at testing stations and then waiting 1 to 2 days for your test to come back, a rapid antigen test gives you fast results at home so that you can just test at home and get your results within 15 minutes. Ole toenga test fo le o te lia malo ni usila fa nga. Te lo te mi tau te tutu ele kiu fo ile o ile fa mai fa tato test ia pe tu la fa lima i tu la. Ale la mo moli atu ele o fale ia la fa ia le o le test ai ole mta uti o le tu ainga le. E se fuli ma minute mo le tau nga po le result. Ia le la fa ta ita ia ta u ta au ne ia ma sa fenga tala pusa ese i. So for every box, you get enough supplies that will allow you to do at least 5 tests per box. Oh yeah. Yeah, le fa mtala mai tono box le fa no tu le 5 test ia no ninga fa pelto ainga to 5 tangata. Ia fa na 5 ia test mo i to. Ia me fa ila e fa sino la me fa no mai Yep, so the first thing that you're going to need is a swab. And so the swab looks like a ear cleaner, but just longer. Yeah. Ole vaenga le tu loa. Ia la fa ole vavai e tat malesi la imar. Ia fa nga ia ta uta to ole vavai pe se tia niulia. Ia lo so silsila mai me pe se vavai le pito lu. Ia o tamatono ana le la tu tono puiso le tarat e po asi o puiso a fezi mi te lo vai ia bolsi la fia la tu a fa pele la fa le tinale le sia che tama e le fa pela su a to al va to no ngali ali metaringa ai e o ma fu aga ringa umi io no le si va nga u lo lima le la si de sila mal fatinonga ia lua. Yeah, the second thing you're going to need is there's a tube in here with a little bit of water in it. Yeah, o le weva ai tama I fang le plastic le we ala malo no mono le. E tama I vai le to tom. Yeah, le. So once you've finished swabbing your nostril, you will then dip your stick into the solution and you will try and get everything on the stick into the solution. E taimi ala umai na tu ule vavai le tu lo wai lo puis. Ia na tala lo tapu ni samsama le ai tu e tu tonu vavai. O vai nga umai ala la tu lo wara ngala ia ma le la mau I le vavai. Ia la tu tonu umai le vai le ia la tu sila mel fatinonga o le ale si vai ngalo no tonu. And the last thing that you are going to need is the reader. So this is what's going to tell you your result, whether it's negative or positive. Ia o le vaenga lea pe se mita lea masini lea. Ia o le la faitau ai. Ia pe negative, pe positive. A fa pe sau le la result ai negative. Ia la fa matala tu fo ia Keromesa. Ai a sau la a fa pe te ua negative. Ono winga o le ale ma fai ona fa ali mai si vaenga I no ia positive. A le la fa matala tu a pe a o le taimi fai le test. Ia. Le la vatu le te Keromesa. E fai test ta po I mela uli la ala me tupu. Ola bo mo tu lo fusi mawim Silialaei. Ai talo mai ina ia negative. Te o le to south finger lenga. Yep, so the first thing we're going to use is the swab. Yeah, swab. And what I'm doing is I'm putting it up and we stay there for at least 8 seconds. And while we're there, we're rotating the swab in while it's inside. And now we're going to get our solution. Yeah. Pia, was fusi kone elenga mawai. Ale tala evalu se kone. Evalu se kone ya. Put it inside the solution. And we mix it inside.
And so just before we take the swab out, we want to squeeze it. Ia, e vai e milo ai tu tonu, ia o tong whaile o omi le vavae I le, omi whaatasi ma le vai ma le plastic lea, ia. And then we want to take it out. Ia, toso lo le I whafo. Ia. Ola, tapuni no lea? Yeah. Do I know? Ia. So at the top of the reader, which is the monitor that's going to tell you positive or negative, Ia. there's a little well at the top. Wait. Ia. There's a little well at the top. And what you're going to do is you're going to put in 3 drops of the solution. Ia. 3 drops of the solution into the well. Tas. 1, 2, 3. Sa ele vai nga pito I tua o le mele o le mita lea. Ia te kango whaasinga ingi drops te tonu, tas I lua tonu. O omia I an sinalei te tonu le vai lea. Te mneila lela whai tau lela a sila mai ai le. Ia, il vai nga lea. O lala le fiala minute lela tatu atalia. So wait 15 minutes, at least 15 minutes. Lela tatu la se pese. Ia sila mai pe le camera na I va ai pula swinga na. Tato pese. Ia on fatatari lola ia lea o le futulanga pe o ia le tato test lea. Ai pe ia te va ai atua matana positive mai. Ola whawhitai. Te lo le ua sila mai le atunu I le vaenga na tu te sila mai le terminate. Ia, ole test le na po le tama imita na le na whai le test. Me sa whai lan whai sau tala ma tu si atu lau lima I le peni le whamatala la. Ole ua maua le result o la test. Whamatala ina la le tunu. Ala utama wha Samoa. Yeah, so if you can see there's one line. So one line means negative. Ia nau tau sila mai le laina na tasi taftafo le si. E tasi le laina. Ia nā lau whai lo mai. E negative la test. Ai wha whea la pe a positive. If your test was positive, you would see 2 lines in this test monitor. E lua la laina pe a wha pe positive. O whea la e o so ilisi laina wha mulmul. The other line would be across from the T. So T. there's a C and a T. You'd Yeah. have a line in the C and one in the T. Ia, leo tō wha mai. O le laina lea a wha pe negative. Na o le tasi le laina na lulung o le si. Na o tō sila mai le camera. Ai a wha pe positive. E ei malesi laina e kolosi mai le tū la I le T. Ia, o le te meila, stala fia. Ia, negative la test. Ole se to e fasino mesa ole la su mai sile la e faila na test. Ona mo lo time. Yeah. Yes lai. Ono le ta u lo ole faio la test. Se tau fata ita ile tu no mele e fasino sina ye le vai. Yeah. Ah.
ya ole tala fia na uto mai mo mai ya le uma ma test ma Silialaei ya negative uma test lua ya lena na uto vai mai le sila mele tunu i lunga le laina nai o le si na yele laina ya le test na Silialaei o le si foi na ile laina na i lunga o test negative uma la maua ai ma tu ala a positive e tauna lua laina o le isi laina fa alava i lunga o le ti ya te loa o le la tu atu e Maria tato videos ia i lunga o le tato YouTube channel ya ma fai ono to wanga ia i pe fa pe feo no fai ia mo le nga i luma ma se o testa ia la fa nga tato le tele waso ya mesa mo le tu fa tai tele mo no time